lue talo palava o se whapopongo Tala Fou le radio Samoa I tala mai Ausetalia. Wo o tunei le iwa sifuru lua afe lua se lau ono sifuru fale au whaio cases wo li putia I le ulua iaso wo wha mamaluai le li poti nane o positive test I le app le Service New South Wales po le upengata wha ilangi foi. Si aki ia mawhai una whai le tangata lawa ia Rapid Antigen Test wha pu o le RAT I le lua sifuru whai tu lae o mai le tau le valu le pōna pō wo wha mawina ai e ono sifuru tasi afe tolu se lau waru sifuru fitu RAT test wa li potiane le Service New South Wales system ma le tolu se fulu wafe waru se lau fitu se fulu fitu na li potiane mai le PCR testing. E lua se fulu lua isi tangata ua maari riu mai le wha mai I le lua se fulu whai tu la taluai. Whai manamatanga luenga so I fua maloloi na lo o au fia I numera ia nisi o iunga o siaki na whaia talu mai le Samoa mua Januari. A o le sidia ma le lima se fulu wafe o cases so ila atauna li potia e tutonu lava le fitu waso taluai. O le temi nei e lua afe tolu se lau varus furulua ngase le COVID o lo tau fia I whanemai se lau varus furulua o lo ile vaenga tinga ina. O le sidia mana iwa sfuru pasene o tangata e a fia le COVID pe ona sauna o ene minister o lo fia ngai mala au unanga I tangata po Customer Services Victor Dominello o le afe o lolo a unga mai mawhai lama na tong fitia I le fale. Ai ei foi I le isi tasi pasene pe titi fo o le amana o mia ni fasosoani wha o popo tau le soifua maloloina. O I la fai mai le minista o lo fia wha mautu ai, e la lato au nanga o lo o foina le so soani I tangata o lo mana mia. O wha amarasia le tauna li potia le positive test, pe ua fia le wha mai, ia alea ia wha sala o e tutongi le afe tala Ausetalia, a fai mai le minista le 7 breakfast, o le amatua I whai ngata lava na wha amarasia le a fo I tūlanga. Mai vito ria wali putia mai le so to titi ato le lima se fulu o so I fua ua mau mai le COVID I te tono le lua aso I le stete. O le lua sfulu fai tu lata luai ua wha maunia mai ai e tolu sfulu fitu afe se la wono sfulu iwa tangata ua afia I le COVID I vito ria I le aso lavalea. E se fulu ono afe valu se lau fa sfulu tolu na wha maunia mai RAT test ma le lua sfulu afe tolu se lau lua sfulu ono mai PCR. E lua sfulu lima tangata na maari riu le COVID le lua sfulu fai tu lata luai. Wha popo atu le lua sfulu tasi na wha mawina I le asona nafi. O le au whai o ngase le COVID I whare mai wasi I tia foi I le iwa se lau lima sfulu tolu e to o lua sfulu iwa o lo wha manava I masini wha manava. O tamu whai malo sil whai ngā malo Victoria. Ia o atu le teimi to ea ia o ngā le whana ua mai ona ki liwa le tusa mare lima sfulu tasi afe o air purifiers po masini wha mama ea ia onga e ui o loo whaatua I fo I kiliva ona o le whaafita au le whaatitia peo tangata whai ngā luenga wa fia le to tele le COVID. O Tasmania wa whaamawina e afe se lau tangata wa fia le COVID le luas fulfai tu la taluai. O se taimila mo le solo o feta wa ina I ripoti e ono tu ina mai eise whaaringa ma le whainga maro le federale pe o yeini fuafuanga e whaale au ngā ina le visa o Novak Djokovic ma toi tipoti ese o ia mai le tunu. O se pepa tustusia mai le ri ta alo na ta wai nisi o ese ngai wha mtalanga wha lauloa I le social media ma wha maoninga na tu inatu I mta upu sa wha tauto ai. O ia tautino nei e moni sa le sa o le wha atumuina o lana pepa malanga e wha atatau I lana malanga I Spain a o le I malanga mai I Melepone ma o lo o aria e fo isa isi ese ngai ripoti me stasio newspaper se amani e winga yaso lo pu e na iata o lo o au fia I ma le ri ta alo e mai se le taimi wa mai ai ona wha maonia wa fia le COVID suluiva. E eini si ripoti wanginga I le atunu I le so I le taumata le ato e wha le au ngaina le minister of malanga inga le visa o Djokovic ma toi tipoti ese ma Australia o wau lewa fōringa I le I wha maoni fo I le wha atumuina o pepa malanga. O le wha tadia o se wha I unga mai le whainga malo wa atiri wha atua iai le mautinoa o le a waile li I taalo le taamisanga le Australian Open le ua fuafua e wha lauloa mai le wha I unga le vaiasonei le drawer po le wha salonga o talonga. Walapta ia le Bunnings ana paanga I New Zealand ma Australia e se tūlanga wo ia I le puipuinga I le system o lo lato whaungaina e whaatūlanga I le whaia o whaataunga I lunga o pengata whailangi maoina mai so se whale o lo Bunnings le click and collect. A wa whaamanino mai le Bunnings I ana paanga e leo i se tūlanga wo whailoa I nā 20 whaamamongo ni credit cards po passwords foi e ui o lo whaia pia neisu e suenga. O le aso fito le masina le neina whaeloa ai e Flexbooker, le e whaatautaia le booking system a le Bunnings, ma isi whale uloa le larolangi wa a fia le whaale tonu le nei, wa tau mawhai aini si e hack, ma ngā o iani whaamaumaunga ma le Bunnings e ono a o fia ai, ma ni ngoa ma ni emaili sa tu ina ne customers, I ni oka na whaia I le click and collect.
Whai mai le company lo ngā rurua ma flex poka e su e lea wha le tonu ma os whainga i lunga o penta whailangi pe ona ta tele nei i le tele o atunuu. Ma le tala muli mai Perth, masalo wa matua i Samoa se tasi eri i Tala Fou, i le seseo le fale na ia piki ina e anga i eila na oswhainga e ngā oini mea tō tino, ina ua anga i sao lava i le fale o se tasi o tangata sa fusu, ma ta alo whaavao malo fo i le ta alonga le laka pi, le alo Samoa li o whalaniko. O li patia le Vasanei le Herald ma le News Talk, o le asarus fulvalo te sema, na manatu ai le ali i Tala Fou e oswa ia le fale o whalaniko i Perth, Ausetalia, e whata ia ina wanga i atolo o matamata le TV e le li ta alo, whato afo i ane ma le whale o loa. Ta ua le ripoti na tau mawhairenga o i sola ese, pe ta ina pu e le li ta alo matoe whaafo i ane i le whale, whai mai le ripoti e le i whaaho o rima iei whalaniko, ma ia ta ua ua le rei fo i alu atu na ngoi, o lo maua pele a ngangor kirisimasi, ma ia wha manuia lo iei le tausanga fou, ma le wha mtalanga e wha e tete i whale e ulu whale iei. Tō tele tangata Perth ua whaari whina ngalo le mata upule nei wha mai nisi e whaaftaia whalaniko ona olona le wha au lima le nei Tala Fou, ma o se whaataita inga le rei fo i waia whaia mo nisi e mai se lava o le lava o lana ono sai. O whalaniko on soifuane i Samoa ma ave masui o le tātou tinu uri whaanga tamo le lakapi e mai se fo i kalapu i New Zealand le Super Rugby a o le vao le lua afe ma le lima ma le lua afe se fulutasi. O lo ta le ripoti na fusu wai whalaniko i ana fusu anga wha polo fesa e se fulu i le panga mamafa i New Zealand e le ai se whaia ina. Tala nā le Radio Samoa mo le nei fo i awa uli whelua i fo i a tai au soifua.